Straight to the Now, point. kini mga higala manggong impeachment. Kadugayan ang mga tao mahigala murag gilaay na ning uban ani. Manang sakto ra sa ning prosecution nga gipang ibanan nila ning ila mga witnesses kung asa dapit nga articles of impeachment nga medyo doon na mo'y kaso gyud. Mayo mo focus lang dayon dito. Kay kumulaay ang mga tao ani maka usa ka witness mugasto og duha ka adlaw Straight to the point. ang presentation. Usa ka adlaw sa direct examination, laing usa ka adlaw sa cross examination. So duha ka mga witnesses nagasto inday upat ka adlaw sa duha ka mga witnesses. Straight to the point. Kung tinuod ang giingon ni Cayetano, kadtong si Cayetano mahigala maoy Senate President. Gipasanginlan siya mahigala ni Win Gatchalian og ni Lacson nga ang gasto sa Senado matag adlaw is 25 million. Sa to pa ang duha ka witnesses nga ni gasto mahigala og upat ka adlaw kay tag duha ka adlaw kada witness. Ni gasto na tag 100 million aning kalakiha. Straight to the point. Ngayon sa may nakuha nimo atong duha ka mga witnesses. So wala mas maayo mo focus na lang dayon dito sa asa dapit nga medyo ligon-ligon bagha. Kay di man ta magka kun ani labi pa mga tao na narbaho man mga sukit ti paminaw kinsa may mututok in taon day anang impeachment day ken nga ang mga tao narbaho ana as opisina na narbaho tingali katulad yung interesado kayo nga pwede makamonitor samtang magtrabaho pero kanang uban labi na ang mga tao mahigala mga rank and files nga mga employees kadto na narbaho gyud mahigala nga kon trabahador gyud mga sukit ti paminaw lisod kag monitor na day. So, wa na sila maka-monitor kayo. Kadugayan mula ay pagyod mga kagalaan, labi pag boring, mawadaan og interest kadugayan ang mga katawhang Pilipino. Kaya ang interest sa katawhan Pilipino noon usaon na to nga makakwarta ta na ay masud sa bulsa nato aning kalakiha sa atong pagpanarbaho nga naatay ikapalit og atong mabutang sa lamisa sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mo na first and foremost nga concern sa katawhan. So, og inani mahigala magkadugay, magkalaay, mawa ang interes sa mga tao. Una nga, di man nato madaog, bisay kini atong programa, straight to the point, pila ra man ni ka oras, napay mga puryabuyag, dihantag advertisements, puryabuyag, part na mahigala sa atong programa, ato lang pasabto ng mga tao ana nga kabahin tipik o kabahin na mga kagalaan, kay kinini ang ato man ang mga sponsors. 4 hours niya akong program gikan sa alas 6 buntag kutob alas 10 pero doon na may mga balita na may mga sponsors dili nato gyud ma-expect ang tibuok manghigalang direct examination tibuok cross examination ato mapabati pagbalik diri punto por punto na lang kita niya makadiscuss ta mga kagalaan. So mo na nito mahimo now ang katong first witness ato naman to na discuss pwede ka po tutubalikan unya ang second witness attorney Jeremy Lutok. Atol sa cross-examination, daghan mga higala ang mga discrepancies, labi na ang pag-file o kaso ngadto na sa DOJ. Straight to the point. Ubay-ubay mga sukit tigpaminaw. Unya tungod sa ubay-ubay, matod pa niya mga typographical error ako no to. Ang problema mo gud ana mga kigalaan kay labi na ang katawhan nga naminaw daykin. Kasabot mga tao na asa may substantial error, asa may typographical error ana. Tan-awon mo guni mo ng chronology of events. Mao mo guni importante. So si Senator Amy Marcos nangutana si ani. Follow up mahigala paghuman og direct examination nangutana ang mga senator judges, usa sa mga dunay pangutana nga dunay punto. Si Senator Amy Marcos, bisag kadto mga tulfo mga higala nangutana sad. Ato paminawon na ganing pangutana ni Senator Amy Marcos addressed to Attorney Jeremy Lutok. Kanawa, ato na kong obserbaran unsan iya mga questions may galahuman nga nasuta atol sa cross-examination nga dunay daghan nga mga kakulian dito sa mga pizza o uban pa mahigala dito sa mga dokumento nga makaingon ko sa banis Attorney Lutok nag-investigate ba siya or wa ba? Straight to the point. Mao na akong gisuwatlon sa akong kolom sa pamatalaang The Freeman. Unsa man gyud? Og ang katawhan ani mo tan-aw ni Attorney Lutok sa man credible ba siya nga witness or dili? Mao na dakong question.
Kay mismo gani pagpangutanang Alan Peter Cayetano, evasive man gyud kayo siya sa mga tubag. Na usa sa mga punto ni Senator Amy Marcos ang kadto mga pizza. Di atong paminawon sa aha para atong ma-discuss. O sige, go ahead dong. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready. Thank you very much, Presiding Officer. And Attorney Lontok, Yes, ma'am. maupay nga pag-abot din Mapaya di kulog, ma'am. ha aton Senado. Opo, ma'am. Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instruction na ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun? Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon. Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang Oo, live- gabing-gabi kasi yon di ba? madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw? That po? same day, ma'am. Kaya nga, after- November 23. November pa rin. 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong Opo. affidavit. Yes, ma'am. Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four-phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo? That's the continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo ng November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial ng Kailan ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh. You may do so, This is counsel. page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Yung subpoena mismo.
The subpoena itself. The subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I Pakituro lang have kasi the, hinahanap record po of the namin. subpoena. Subpoena mismo. For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of course, to the we same will wait for question the if you will allow. responses. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh. Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph Okay, 14. posa dong. Kini bang ukay-ukay ng kalakihan? Ano yung makalangan? Kung mauho na yung mahigalang, familiar gyud ka, kay imo man ang dokumento. Langan mahigalang susbas. ang pizza mo ay gi point out ni Amy Marcos, ni inter na si Chase Escudero anong kalakihan ron. Straight to the Kini point. nga portion may ganato usab sa seed element oil. Mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay may balita gikan sa pait kana ang seed element oil nga may mohatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama mga higala sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap og mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa Seed Pharma o gyapon-apon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Now, arita mahigala alas 9:13 naman, arita sa atong pagpadayon sa pangutana ni Amy Marcos. Doon naman ko ni punto kay tungod sa chronology of events. No? Unya, naunsa ba pang hitabo kini impeachment case ha? Doon na ni mga higalay exposure sa national. I-present ka din ha as impeachment witness. Mayo siguro ilang i-review daan lang affidavit dahil para kita malangan ba? Mag-utingkay, unsa man ang pag-utingkay, kay pangita or gituyo na hanon na langan tagsamot ining kalakihan. Ato lang agi katawa may gala dia. Ito pa pinawag balik may gala ang pangutana ng Senator Amy Marcos. You said you sent us a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Kindly Honor. talk to the mic, please. Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our Assistant Director for Investigation Service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the Counsel for Prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the court will allow? Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, Counsel. Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please.
So Okay. it's here? Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful, and With that all November 6 is not the right date? What then is the right date to With the all due subpoena respect, to Your Honor, ABS? please. With all due respect, we object to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is Yes, now it in the was the process. witness who said that it was a mistake, not me. No, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong. All right. Because that's what he said. Yes, Your Honor. Tagba pa na uting kay ng kalakiha, mga higala, kaya wala lagi ma-attach sa affidavit, oy. At lagi ka to katawa. Mo ni makalangan na ni. It's just been brought to my attention that, in fact, presiding officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, If I'm- Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, Duces Tycom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance po. Ang tinatanong Appearance. yung date ng subpoena. Date Attorney ng Lotok. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? The Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am. Taba, yung pos, pos, sabi. affidavit. Your affidavit. Pos, pos. Mo na ning kuana. Kini nga ni good mga kagalaan. I-review nila na daan on task before na present day kay national kuan guni. Impeachment maguni. Unya nakatutok tanang katawhan ba? Unsa may mahitabo ana? Di ang mga tao mahigala mi unsa maning gi-present nga witness sa kuan. Unya kung imong tan-awon ang demeanor mahigala ni Attorney Jeremy Lotok. Depende sa pananaw sa mga tao. Ang uban moingon man nga liman ka na mapaubsanon kayo, sige lang kog duko-duko. Ang uban sa mingon, gaduko-duko kay di gyud makatutok. Sa unta mang makatutok ka nang dili man ka ready anang kalakiha kay wa man. Ngano man ang supinang lahi man ang pitsana. Wa na matan-aw daan. Wa na ni sud si Chis Escudero. Typo pa ang affidavit, typo pa sa ang supina. Unsa man ang kalakiha. Pero akong tanaw ha, with due fairness ining Attorney Lotok. With due fairness, may galas taga-NBI, mga maayon ni mga taga-NBI. Maayon ni mga imbisigar. Pero kana na ang mo lagi kay ka may NBI ni maayon mga imbisigar, pero kinis Lotok mo na kuan ba? Tanaw na kun mo nasuguan na pud lagi in taon eh. Medyo malali mahigalag kuan kita. Ato ipadayon mga sugiti paminaw kay makaingon man ka ma-question man mo ni imbisigaran sa NBI. Ikaw salig ka ba nga kini NBI ngilngig di mo imbisigar. Nya presenta ani nga pagka-present. Nya kuan man ka kana ka sa Cybercrime Division nya inyo magikanang gi tutukan din ha. Sama itong pangutanang Alan Peter Cayetano, natanaw mo kanimo ng video, kay inyo magkanang studyuhan. Pagpangutan na, manuha na. Beato balikan, may galabi. Sige, proceedong. Names kay si Chis Escudero, ingo na, klaruhan na niya, typo pa ang affidavit, typo pa ang subpoena. Okay, proceed na dong names. Says Pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako. Yung affidavit of investigation mo na binigay,
Pati I-check yung ko po, ma'am. amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Page 6, counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat yan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Anyway, Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself for the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat magkakapareho. Yes, magkakasunod po yun. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, presiding officer. Damo nga salamat. Salamat po, ma'am. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Bamakino, and then we proceed to cross. Your Honor, can we just Yes, point out Attorney one? Binlon. Sige, prosidong. Kay ni manifest ang kwan. Your Honor, regarding that matter, Your Honor, may we just manifest, Your Honor, for the record that not only in paragraph 14, page 6, does the November 6, 2024 date appear, it also appears on the footnote. Footnote 12, November 6, 2024. So I don't think we just want to read for the record footnote 12, subpoena to Francis Toral, head ABS-CBN News dated 06 November 2024. In addition to that, if you look at the subpoena, So astang footnote napatay po sa and paragraph 14 also is on 06 November 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN News. Now, it is actually, it states that a copy of the video pertaining to the 18 October 24 press conference. And when you look at the subpoena itself, can you just ask for time? The subpoena, if you look at the subpoena, there's an attachment, and the photo there contained therein actually pertains to the 18 October 2024 press briefing. So in other words, Your Honor, this is a substantive, this is not a mere typography. Objection, Your Honor. Counter manifestation that counts. The witness said it's typographical, that you are milking that and say it's The ma- substantial. Just The for the record, manifestation- ito sa The manifestation. That's manifestation why of a counter counsel for manifestation. respondent is duly noted. Insofar as the counter manifestation of the counsel for prosecution, the witness already answered. That is a typographical Thank you so much. error. Aquino. Senator Marcos, you may proceed. Okay, so mao na yung mga higala ang kang Amy Marcos.